obi to say Shatta Wale dey it was expected na me nim the queen or a door street in so and yet the corporate people omunya daje mano or do anka say street dey do no utie no mka say na omunim say eya mfumsuo enya mfumsuo just omo ken ne dey wan free one ma enya omo so omo nko I think say ni nyina mu no wisdom a prevail ama bibia akokama me dey bia da me kan mranim for hanom pose for no so omo tie hwe no mo nkyere anam ka say nipa bi wo hon ma ofoma ampa semran nidi ba say kudu bail nsem ne kwa na menim dia no mo hwehwe say so obetima gina ka say obi ti say we dia okwa nya dia obedwana na ne ho ahom tinti no ye ma no enko gwanura no se nke gina wa ma we ade a che na anka say bibire say adofai so ati say ti nyame ne da na say ba no crash ne say asem ne say tie bia no yokufo ne na lawyer fo na hye bo say ombekoso e de omudwuma e wo ne kwa so wo mra kwa so that's it the SM movement for you na freedom nkoda na momon pai se bibia be ko kama ba nipa so di ba bia uhu se wo nipa edom di waki se e ma hoto so kakra e ma hoto so na wo hwe ne thank you odi aba no me adia na fi anko ya show musa na ko no hwe oni obi ani wa awo wo ni atete you know in a way they also did well and I'm sure say obe appreciate you omopa lessons for all of us they be adameka lessons for all of us a sign wo ho emra bi wo ho betima akoto na akwenti misra wonama akoba nyina ade a wosran se musoni a sign ne ade bi edo be ko gina mra ni ma ensem fata dia ya fa se ye dia asema to so na between wo ne unyame ne nim se asema de nya wo but nipa obe no convince nipa and to serve for those things are very very healthy